Awu, maswati lamahle nginivusele egameni lika Jesu Kristu umsindisi. Sitawukhuluma ngencwadzi yezenzo zabapostoli. Lapho khona sizabe sikhulumisa sihloko lesithi emalulwane ngiyethemba kuyevakala. Bazalwane sike sesihlolelekile eSwatini. Sangenelwa ngemalulwane eSwatini. Ake sicale ke siyibuke lendzaba siyithathe eBhayibhelini encwadzini yezenzo zabapostoli chapter 20 sisuke lapha kuverse 7 siye sema lapha kuverse 9. Ithi iBhayibheli kwakungumgqibelo ngalelanga leli. Umpostoli Pawulos abesesitezi sesithathu ashumayela lithi iBhayibheli ngebuthe ngenxa yokuthi ngakusasa abetawuhamba inshumayelo yakhe yaba yinze kakhulu washumayela kwaze kwaba sekhathi nebusuku ngiyethemba kuyevakala. Ithi iBhayibheli kuleyo ndlu kwakukhanyiswe tibane letinyendi kakhulu wanake lamagama kwakukhanyiswe tibane letinyendi kakhulu lithi iBhayibheli kwakunelijaha lapho ligama lalo kungu-Oyitikuse mhlawumbe singasho namhla sithi ngilabo Oyitikuse banamhla labo Swalimo banamuhla kodwa ke asisebenzise leli seBhayibhelini ligama sithi kwakungu-Oyitikuse lithi ke iBhayibheli lelijaha leli belihleti efastelweni liqamalatile libekela unyawo ngaphandle libekela unyawo lolunye ngekhathi ngebuthe benshumayeli lwafike lwabuthongo letela lalala lakhalakathela phasi lisuke esitezi sesithathu lawela phasi lithi ke ngesikhathi bayaboluhlola balithola ukuthi selifile inkosi wabusise lamagama manje kuzobe phakade amen. Sitawukhuluma ngelulwane ke lapha bazalwane sesitholile ukuthi Oyitikuse obeke ngilomunye wemalulwane because simbona ngani ukuthi lulwane uhleti uqamalatile ungekhathi ungephandle ngiyethemba kuyevakala asesibuke ukuthi lulwane yini lulwane nginakwenyone ngesilumbi bathi ibird lilulwane ke ngakwesilwane in actual fact akusiyona inyoni singathi silwane because silwane lesi losithola ku family emagundvana uphinde uyosithola nasetinyonini ngoba naso siyakhasa njengeligundvana futhi siyandiza njengenyoni siyathanda kuhlala emgodini njengeligundvane sibhace emihomeni nakubo banana nje lombhoshongo wabanana yabona licembe la banana lisenda umbhoshongo uyathanda kungena la khathi kuyohlala lengekhathi njengeligundvana lilulwane lelo futhi liyaphindze lindize njengetinyoni njengematuba nalo liyandiza lilulwane ngemavi lavakalako ligundvane nyoni kunebazalwane ke labangemalulwane labanjenga Oyitikuse basekhathe enkonzweni but at the same time bangaphandle bahogela lemimoya yomibili umoya wasenkonzweni nemoya wangaphandle lithi iBhayibheli abakangeni enkonzweni labantu laba bememnyango bathi ivalo kuyevakala. Okay ke nathi ke eSwatini singelwe ngilabafundisi laba uma ningakhumbula kahle labafundisi laba bebatiwa njengebafundisi kanti ngimidlambila ndawukhumbula ukuthi umdlambila bekunene ngunakwe silwane lolokuthi kuhambe emkhathini wetimbila kubonakala kuyimbila kanti kona ngumdlambila noma ke njengetimbisi ngoba imbisi nayifaka ebuso phasi emkhathini wetimvu nayo iyimbisi kodwa yaze yavusa buso ngila uyibona khona excuse me uma isemkhathini wetimvu imbisi yabhekisa buso phasi iba yimvu nayo kodwa yaze yavusa buso ibese seyabonakaliswa ukuthi yimbisi le itele kutodlala letinye imvu kuyevakala nalamalulwane lawa lavelile avele kutodla emaswati that is why namhla abhizi afune ama donations emaswatini left and right kodwa athi tena kavela lamalulwane avela anema promises lamanyende apromisa emaswati ikhanana lengatiwa nekuthi ikuphi athi veta abo Messiah labatokhulula emaswati laba lamalulwane laba babofundisi bafake bokhololo babafundisi kodwa in actual fact abakangene enkonzweni baqamalatile badzangalatile lingcenye yabo isenkonzweni to deceive the people yet their reality they are outside ngiyethemba kuyevakala sibabonile ke labantu lamalulwane lawa amanifesta esontweni namuhla ke I stand as a prophet of God mina njengemprofeti ngitele ukuthi awukhuluma inkulumo
lenze, inkulumo letawubanga ukuthi lamalulwane lawa adzimate afikelwe buthongo alale bese akhalakathela phasi. Ngitele kutawuhlupha ngiluhlupho kulamalulwane, ngivele njengelinyeva kulamalulwane, ngiyethemba kuyevakala. uNkulunkulu ungivuse njengemprofeti kuthi ngidawukhuluma ngivetele emaswati about nanga emalulwane lativete ayingcenye yethu atenda bantfwana baNkulunkulu, atenda bantfwana labasekhathe ebandleni laNkulunkulu kanti abekho ebandleni laNkulunkulu kodwa basemasontweni, ngoba emalulwane wathola emasontweni, ebandleni laNkulunkulu akangena emalulwane kuyevakala. Ngitoveta lamalulwane yi-assignment yami number 1. Assignment number 2 kutokhanyisa tibane. Nivile la sifunze khona uthi umbhalo weBhayibheli kwakhanyiswa tibane letinyende. Ngitele kutokhanyisa tibane etingcondweni temaswati. Khona emaswati atobona because kukhanya kuletha kubona, bumnyama buletha bungaboni. Ngitokhanyisa la emnyameni kuyevakala, ngiletha kukhanya kulobu mnyama lobukhona lolobudunga emaswati, ngiletha kukhanya, ngitokhanyisa lobumnyama khona emaswati atokubona lokukhanya, atowabona lamalulwane kuyevakala. Ngoba ithi iBhayibheli kude lokwenteka ebumnyameni lokungayombulwa khanyeni. Yiso lesizathu ke ngiletha lokukhanya khona kutombuleka lamalulwane labhizi entatindvo emnyameni kuyevakala. Ngiletheke lokukhanya ngitokhanyisa tibane ngoba kude lokwenteka emasitheleleni lokungayombulwa ekukhanyeni, kude lokuyifihlo lokuyawugcina kungakambulwa. Tonke timfihlo tiyawubekwa ebaleni, ngitoletha ebaleni ke ngitomngunula, ngitowembula nanga emalulwane langene emkhatsini wethu atenda aqhamuka atenda bazalwane in disguise, bato disguise abatenda athi ingelosi tekukhanya kanti in actual fact bo-oitikhuse labantu laba. Namhla sesivumbukele boswalimo noma bofrelimo khona lapho solo kumanifesta wala malulwane, kumanifesta kwespirit sasathane lesite nanamavukela mbuso, ngoba wonke umuntu lolivukela mbuso ngumuntu wasathane because livukela mbuso leqala noma yise wemavukela mbuso ngisathane kuyevakala. Usathane waba weqala kuvukela umbuso waNkulunkulu, nalaba labavukela umbuso balandzela uyihlo noma uyise wabo lo ngisathane ngemavukela mbuso ngemalulwane bo-oitikhuse kuyevakala. Kwangathi ke emaswati angawaqaphela lamalulwane, angawakhipha lamalulwane, kwangathi emaswati angangithandazela nami as a prophet ukuze ngiqhubeke ngikhulume inkulumo lenze letawuletha buthongo kulamalulwane khona lamalulwane atowa awele ngaphandle. Kwangathi nemaswati angangithandazela nami as a prophet khona ngitoletha lokukhanya lokutawubese kwenda lamalulwane atoba sebaleni ngqanqana. Inkosi wabusise lamagama lasashunyayelwe manje kuze kube phakade. Amen.